Ni Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo akaba yatangaje ko ashaka kuganira nkubone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ko adashobora na rimwe kuganira na M23. Ni mu kiganiro rero yahaye abanyamakuru mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, bwari ubwa mbere afashe ijambo mu ruhame kuva mu kwezi gushize arahiriye gutegeka igihugu kuri manda ye ya kabiri. Tshisekedi yavuze ko inama aheruka guhuriramo na Kagame i Addis Abeba muri Ethiopia yateguwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola nk'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ntacyo yagezeho, kuko buri ruhande rwatsimbaraye aho ruhagaze. Yongeraho kandi ko Perezida Lourenço yateguye indi randevu itandukanye yo guhura n'aba bategetsi bombi, ariko buri wese ukwe, ko we nibigenda neza azajya i Rwanda kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Muri iki kiganiro Perezida Tshisekedi yabajijwe impamvu adashobora kuganira na M23, maze ahera mu mwaka w'ibihumbi 2019 avuga ko uburyo uwo mutwe wari waranashegeshwe mu mwaka w'ibihumbi 2012 wongeye ukisuganya ugaruwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mu gihe ngo leta ya Kinshasa yo yari imaze igihe ikora ibikorwa byo gucyura mu Rwanda abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya leta ya Kigali ndetse n'imiryango yabo. Yagize ati niyo mpamvu ntashobora kuganira na M23, kumvikana cyangwa ibiganiro ndabishaka, ariko ndabishaka gusa n'u Rwanda kuko nirwo runcotora. Naranabivuze mu nama i Addis Abeba mbwira Kagame ubwe ni wowe nshaka kubona imbere yanjye mu biganiro, kugira ngo mubaze ngo niki mushaka ku gihugu cyanjye n'abaturage banjye, kuki mukomeza iteka kwica abo dusangiye igihugu no gusahura imitungo y'igihugu cyanjye. Mu gihe Kinshasa ishinja Kigali gufasha M23, Kigali nayo ishinja Kinshasa gufasha no gufatanya n'umutwe wa FDLR. Impande zombi zihakana gukorana n'iyo mitwe y'inyeshyamba, nubwo raporo iheruka y'inzobere za ONU ivuga ko ingabo z'ibi bihugu buri ruhande rukorana n'umutwe bishinjanya. Reka tubibutse ko mu mpera z'umwaka ushize ubwo yarimo yiyamamariza manda ye ya kabiri, Perezida Tshisekedi yagiye akoresha amagambo akakaye kuri mugenzi we Paul Kagame kuri M23 cyangwa ku Rwanda. Hari nkaho yavuze ko ku kibatsi gito cy'ihuriro cyitwa AFC rifatanya n'umutwe wa M23, ati nzahita nkoranya inteko ishinga amategeko imitwe yombi ntangaza intambara ku Rwanda. Ayo yari amagambo akakaye cyane. Ubundi nabwo arimo kwiyamamaza yagize ati maze kubona imikorere ye, ubwo yavugaga Kagame, ati naramubwiye nti njyewe nawe ubu birarangiye, tuzongera kuvuganira gusa imbere y'Imana iducira urubanza. Ayo nayo yarandi magambo akakaye ya Perezida Tshisekedi kuri Kagame. Muri iki kiganiro kandi Tshisekedi yavuze ko ashaka amahoro, aho yagize ati njyewe intambara ntabwo nayitojwe, njyewe nzi amahoro, nzi iterambere, nzi ubuvandimwe, nzi ubufatanye, aho niho nibona, si mu ntambara. Ariko ntibivuze ko uyidushakaho atazayibona. Nushaka intambara tuzakora intambara. Abajijwe ku byo yavuze ubwo yiyamamazaga byo gutangaza intambara ku Rwanda no ku kibatsi gito, yasubije ati uko ibintu byifashe uyu munsi nababwira ko ndi umuntu w'imbere ubirebera hafi, ntibinyemerera gushyira mu bikorwa ibyo navuze. Avuga ko atakora ibyo yavuze, ko ubu hari imihate ihagije ituma gutanga amahoro ari icyemezo cy'ubwenge kurusha kwishyira mu mwanya w'intambara. Yongeraho ati ndashaka amahoro asesuye ku baturage banjye, ati niyo mpamvu kubw'ibyo niteguye kuba mpagaritse ubukana bwanjye bw'intambara, kuko nshaka guha amahirwe amahoro. Mu gihe imirwano yarushijeho guca ibintu amagana
bagahunga M23 igasatira kandi ikagota umujyi wa Goma. Ibihugu nka Amerika n'Ubufaransa byasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kwemera inzira y'ibiganiro hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, binasaba u Rwanda gukura abasirikare barwo muri Congo. Reka aya makuru tuyakomereze kuri Paul Rusesabagina, aho yongeye gushyira umunyu mu gisebe agatoneka abagizweho ingaruka n'ibikorwa bye. Paul Rusesabagina washinze umutwe witwaje intwaro wa MRCD-FLN wagabye ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda hagati ya Kamena 2018 n'Ukwakira 2019. Akaba rero yongeye gushyira umunyu mu gisebe agatoneka bagezweho ingaruka n'ibikorwa bye. Rusesabagina utuye muri leta ya Texas muri Amerika yatawe muri yombi muri Kanama 2020 akurikiranweho ibyaha by'iterabwoba bikomoka ku bikorwa bya MRCD-FLN byahitanye ubuzima bw'abantu mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2021, ariko urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25. Rusesabagina yaje gusaba imbabazi arazihabwa, asohoka mu igororero rya Nyarugenge muri Werurwe 2023. Yarekuwe kugira ngo ajye kwivuza uburwayi budakira burimo diabete, kandi yari yahawe ibwiriza ryo kutongera kwijandika muri politike irebana n'u Rwanda. Mu gihe guverinoma y'Ubwongereza iri gutegura gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda, komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu iri kuganiriza abantu batandukanye kugira ngo bayisobanurire uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa mu Rwanda. Kuri uyu wa 21 Gashyantare 2024, abagize iyi komisiyo baganirije Rusesabagina nk'umuntu uhirimbanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, maze bamubaza uko yarabayeho mu gihe yari mu Rwanda, ubuzima bwe bwo mu buhungiro mu Bubiligi n'ubwo mu igororero rya Nyarugenge. Rusesabagina yabwiye iyi komisiyo ko hashize hafi imyaka 30 atotezwa na leta y'u Rwanda, kandi ngo azira abantu 1268 yarokoye muri Hotel de Mille Collines mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ati kubera ibyo nakoze mu mwaka w'1994, ibyo byabaye ikibazo kubera ko nabaye icyamamare. Abanyamakuru bose bazaga mu Rwanda bashaka kumvugisha mbere yuko bagira undi bavugisha. Nubwo Rusesabagina yemeza ko yatabaye abari bahungiye muri Mille Collines, abaharokokeye bo barabinyomoza kuko bavuga ko babagamo bishyura. Ikindi Rusesabagina akaba nta bushobozi na buke yari afite ngo bwo kurokora abantu. Yolanda Mukagasana uri mu bahungiye muri iyi hoteli mu mwaka w'ibihumbi 2021 yatangaje ko abo Rusesabagina avuga ko yatabaye yabishyuzaga amafaranga, kandi ayo yishyuje yayahunganye mu Bubiligi ayaguramo inyubako mu gace ka Laeken gaherereye mu mujyi wa Bruxelles. Yagize ati Rusesabagina aza kugura apartment kuri Laeken i Bruxelles, yarampamagaye ajya no kuhanyereka, ndamuherekeza njya kureba aho aguze. Narinzi ko ari amafaranga yagiye yaka abari bahungiye muri hoteli, ati nari mbizi. Rusesabagina urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamufatiye ku kibuga cy'indege cya Kigali muri Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2022, ubwo yavaga i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yibwira ko ari kwerekeza i Bujumbura mu ruzinduko rwari rugamije gushakira inkunga ya MRCD-FLN mu Burundi. Rusesabagina yabwiye abagize iyi komisiyo ko yashimutiwe i Dubai maze yoherezwa mu Rwanda, ariko ku rundi ruhande asobanura ko inshuti ye ikomoka mu Burundi ariyo yamushutse yisanga ku kibuga cy'indege cya Kigali aho yafatiwe. Leta y'u Rwanda yahakanye kenshi gushimuta Rusesabagina, isobanura ahubwo ko yayobye inzira maze yisanga i Kigali ubwo yibwiraga ko ari kwerekeza mu Burundi.
mbere y'uko Rusesabagina atangira kuburana yashakaga kunganirwa n'abanyamategeko barimo Maître Vincent Rurikwene na Philippe La Rochelle batari bafite uruhushya rw'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Byabaye ngombwa ko Rusesabagina ahabwa urutonde rw'abavoka bemerewe gukorera mu Rwanda kugira ngo ahitemo abamwunganira. Yafashemo Maître Gatera Gashabana ndetse na Emeline Nyembo. Rusesabagina yagaragarije iyi komisiyo ko yagombaga kwemererwa kunganirwa n'abanyamategeko mpuzamahanga, ibintu bitari gushoboka mu Rwanda bitewe n'uko Maître Rureke na bagenzi be batari barasabye uruhushya rwo gukorera akazi muri iki gihugu. Iyi mbogamizi niyo yatumye leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo kwirukana Maître Rureke wishe amategeko agenga umwuga w'ubwavoka akajya mu rukiko kunganira Rusesabagina kandi atarasabye uruhushya. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko Rusesabagina yafunguwe hashingiwe ku biganiro byahuje iki gihugu, Amerika ndetse na Qatar, kandi ko Rusesabagina yabanje kwandika ibaruwa asaba imbabazi kugira ngo ajye kwivuza yitabweho n'umuryango we mu gihe cy'uburwayi bwe. Mu gihe cy'urubanza rwe na mbere yaho Rusesabagina yemeye ko ari we washinze umutwe wa MRCD-FLN kandi ko yawushakiye inkunga mu bihe bitandukanye. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ubwo MRCD-FLN yari yagabye igitero ku baturage mu bice byegereye parike ya Nyungwe, Rusesabagina yasohoye video agaragaza ko ashyigikiye byimazeyo uyu mutwe witwaje intwaro wigambaga ko ushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Icyo gihe yagize ati kuva mu ntangiriro za Nyakanga 2018 FLN yatangije urugamba rwo kubohora abanyarwanda. Ni ngombwa ko muri 2019 twihutisha uru rugamba. Igihe kirageze ngo dukoreshe uburyo bwose bushoboka kugira ngo tuzane impinduka mu Rwanda kuko izindi nzira za politike ntacyo zatanze. Niyemeje gushyigikira ntizigama urubyiruko FLN rwatangije uru rugamba. Ndahamagarira abanyarwanda bose gufasha aba basore n'inkumi. Iyi komisiyo yamusabye kuvuga kuri iyi video ariko yayitarukije, asobanura ko ahubwo isi yamwumvise nabi kuko ngo nyuma yaho uyu mutwe ugabye ibitero ku baturage MRCD yahise yitandukanya nawo. Ati ntekereza ko isi yumvise nabi ibyo navuze. Twari twarirukanye FLN, ntabwo yari ikiri mu muryango wacu. Ukwivuguruza kwa Rusesabagina ku ruhare yagize mu bitero bya MRCD-FLN nukongera umunyu mu bikomere byabo byagizeho ingaruka, baba abiciwe ababo ndetse n'abakomerekejwe n'abatewe ubumuga budakira n'abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro. Aya makuru reka tuyakomereze kuri ngiyi uvuga ko Perezida Kagame ndetse na Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo unayoboye East African Community muri iyi minsi baganiriye ku bibazo by'akarere. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Sudani y'Epfo Salva Kiir unayoboye akanama k'abakuru b'ibihugu bya East Africa byibanze ku mutekano wo mu karere urimo ibibazo by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibiganiro byahuje Perezida Kagame na Salva Kiir byabaye kuri uyu wa kane tariki 22 Gashyantare nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Itangazo rya Perezidansi y'u Rwanda ryatambutse kuri uyu wa kane rigira riti muri uyu mugoroba muri village Urugwiro Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na chairperson w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo n'itsinda rye ririmo Dr. Peter Matuki umunyamabanga mukuru wa EAC.
Ibiro by'umukuru w'igihugu bikomeza bigira biti baganiriye ku kamaro ko gushakira umuti intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu karere ndetse no gukomeza kubahiriza ihame ryo kwihuriza hamwe no kubazwa inshingano bigomba kwimakazwa mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Biteganyijwe ko kandi Perezida Salva Kiir nyuma yo kuganira na Perezida Kagame azanabonana na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Félix Tshisekedi nk'uko uyu mukuru w'igihugu cya Congo yabyitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane. Perezida Félix Tshisekedi we yavuze ko ubu noneho ashyize imbere inzira z'amahoro. Yanavuze ko yemeye kuyoboka ibiganiro ndetse ko ubu harimo inzira zirimo gukorwa zirimo n'iza East African Community ndetse ko yiteze kwakira Salva Kiir uzajya mu gihugu cye avuye mu Rwanda ndetse akazajya n'i Burundi. Muri aya makuru reka dusimbukire mu magereza tumenye impamvu abagororwa bo mu Rwanda batemerewe gukorera imibonano mpuzabitsina n'abo bashakanye. Umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda SP Daniel Kabanguka Rafiki avuga ko abagororwa bo mu Rwanda batemerewe imibonano mpuzabitsina n'abo bashakanye kubera ko batabyemererwa n'itegeko. Yabitangaje mu kiganiro Ubyumva Ute cyatambutse kuri Keti Radio tariki ya 29 Mutarama 2024 kigaruka ku mibereho n'uburenganzira by'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, aho yavuze ko imfungwa n'abagororwa batemerewe imibonano mpuzabitsina n'abo bashakanye kuko nta tegeko ribibemerera. SP Kabanguka avuga ko uretse kuba nta tegeko ribibemerera nta n'uburyo buhari bwo kuba bayikoreramo kubera ubwinshi bw'imfungwa n'abagororwa ndetse n'inyubako zidahagije. Aturetse imfungwa zo mu bindi bihugu ziri mu Rwanda bitewe n'amasezerano ibihugu byombi biba byaragiranye zo zirabyemerewe, ariko abanyarwanda bo ntabwo babyemerewe. SP Kabanguka avuga ko n'inyubako zakorerwamo iyo mibonano mpuzabitsina zidahagije kuko muri gereza hakirangwamo ubucucike. Ati ubu twavuye ku 180% tugeze ku 140%, bivuze ko dufite intego yo gukemura iki kibazo vuba kuko mu magororero ari mu gihugu harimo kubakwa izindi nyubako zo gukemura iki kibazo. SP Kabanguka avuga ko nubwo hari ubucucike bugaragara aho barara gusa kuko mu gihe cyo kumanwa baba bari mu bindi bikorwa bitandukanye. Ubundi buryo bwashyizweho n'inkiko buzagabanya ubucucike mu Rwanda ni uburyo bw'ubuhuza no gutanga ibihano nsimburagifungo. Bizakorwa ku manza zirimo iz'ibyaha bisanzwe bihanwa n'amategeko, ibyaha bifitanye isano n'amafaranga n'amakimbirane mu miryango. Izo manza zikazajya zikemurwa mu buryo bwo kunga ababurana nk'uko bisanzwe biri mu muco nyarwanda. Ubu buryo buzajya bubanza kumvikanwaho n'impande zombi zifitanye urubanza, urega ndetse n'uregwa. Nubwo ariko imfungwa n'abagororwa badafite uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina kubera impamvu zavuzwe zitandukanye, bafite uburenganzira ku bindi bintu byose bigenewe umuntu birimo kurya, kunywa, kwambara, kwivuza, gusenga no kwidagadura, gusurwa no guhabwa ubutabera ndetse bakagira n'uburenganzira bwo kumenya amakuru. Hakiyongeraho no gukora imirimo itandukanye imbere mu kigo aho bagororerwa. Oreri Gahongayire komiseri muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu avuga ko mu bugenzuzi bakoze mu magereza basanze bahabwa ifunguro uko bikwiye mu bushobozi bw'igihugu, bakarifata inshuro 2 ku munsi. Riba rigizwe n'ibigori n'ibishyimbo kuko ari byo basanze bifite intungamubiri zafasha abantu. Ati twahasanze ababyeyi bonsa, abarwayi, abashaje cyane, abana bari munsi y'imyaka 3 bari kumwe na ba nyina, abagore batwite bagenerwa ifunguro
rikungahaye mu ntungamubiri ndetse n'inyunganiramirire zirimo amata n'imbuto n'imboga, ndetse hari n'abo bagenera ifu ya shisha kibondo. Ku bantu bashaka guhindura imirire, imiryango yabo ishobora kuboherereza amafaranga bakagura ibyo bashaka muri kantine ziri mu magororero. Komiseri Gahongayire abajijwe niba kudakora imibonano mpuzabitsina ku mfungwa n'abagororwa atari ukubabuza uburenganzira, yasubije ko nta tegeko ribibemerera ryanditse rihari, gusa asubiza ko imiterere y'inyubako n'ubwinshi bw'abagororwa bishobora kuba inzitizi igihe byaba byemewe. Ati dukurikije imiterere y'inyubako bagororerwamo n'ubwinshi bwabo, ni ibintu tubona ko bitashoboka. Cyakora wenda igihe abantu bakora ibyaha bitandukanye bazaba bagabanutse n'amategeko agahinduka, harebwa uburyo byateganwa nabyo bikajya mu burenganzira bemerewe. Ku bantu b'igitsina gore babyarira mu magororero, abenshi baba bafunzwe bafite inda bagakurikiranwa kugeza babyaye, ariko ntawe usamiramo inda nk'uko umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda SP Daniel Kabanguka Rafiki yabitangaje. Ati mu by'ukuri nta muntu ukorera imibonano mpuzabitsina mu igororero kuko bitemewe. N'abo mubona babyariramo ni abantu baba baje batwite, kuko iyo akigeramo tubanza kumupima uko ubuzima bwe buhagaze tukanareba ko afite inda. Aya makuru nyakomereje muri Afurika y'Epfo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu igihugu cya Afurika y'Epfo cyamaze guhakana kuba cyohereza ingabo zayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera amabuye y'agaciro. Ni igisirikare rero cya Afurika y'Epfo kuri uyu wa 22 Gashyantare 2024 kikaba cyamaze gutangaza ko kitohereje abasirikare bacyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bw'amabuye y'agaciro. Cyagize kiti igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatunguwe kandi kinababazwa n'ibyavuzwe ku rubuga rwa Twitter ko bohereza abasirikare bayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagamijwe inyungu z'ubucuruzi bufitanye isano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gisirikare cyasobanuye ko aya makuru agamije guhindanya izina ryacyo, ndetse na guverinoma ya Afurika y'Epfo yafashe icyemezo cyo kohereza aba basirikare. Afurika y'Epfo yatangiye kohereza abasirikare bayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki 15 Ukuboza 2023. Iki gisirikare cyasobanuye kandi ko bari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu. Iki gisirikare kandi cyasobanuye ko icyo abasirikare bacyo n'abandi bo muri SADC bagiye gukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ukugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ingabo z'ibihugu bitatu ziri mu butumwa bwa SADC, izo zirimo iza Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Munyemerere aya makuru tuyasoreze kuri iyi ngiyi ivuga ko Tshisekedi yataramye u Rwanda kuri televiziyo y'igihugu bigatinda. Ni Perezida Tshisekedi wagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cyamaze amasaha agera kuri 2, ariko ingingo nyamukuru ari u Rwanda, aho yateraga akikirizwa na Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho. Yavuze ko u Rwanda rukijijwe n'amabuye y'agaciro hamwe n'ibiribwa rusahura igihugu, ko M23 ari icyitiriro cyarwo, anagera aho avuga ko Ruvumbu uherutse gutandukana na Rayon Sport ari intwari. Ni ikiganiro cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa 4 ahagana saa 2 z'ijoro. Ubusanzwe Muyaya akora ikiganiro inshuro nyinshi n'abanyamakuru, ariko mbere gato yuko iki gitangira yanditse kuri Twitter ko
ikigiye kuba ari amateka. 80% by'ibyavugiwe muri icyo kiganiro n'u Rwanda, aho nk'ibisanzwe yongeye kumvikanisha ko ari rwo ntandaro y'ibibazo byose igihugu cye gihura nacyo, agera naho yikoma umuryango w'ubumwe bw'i Burayi uherutse gusinya amasezerano narwo, avuga ko yagerageje gukora ibishoboka byose ngo ayitambike. Muri iki kiganiro yavuze kuri FDLR. Tshisekedi yavuze ko yigeze kwakira abayobozi b'u Rwanda bakamubwira ko FDLR ari umutwe ugizwe n'abantu batarenze 2,000 ngo ku buryo udashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ngo abo bayobozi bamubwiye ko icyo batinya, mbese icyo u Rwanda rutinya ari ingengabitekerezo ya jenoside abo bantu bakwirakwiza ishingiye ku rwango uwo mutwe ufitiye abatutsi. Naho ku bijyanye n'intambara iri kuba mu nkengero za Goma nabyo yabigarutseho, aho iki kiganiro kibaye mu gihe mu nkengero za Goma mu duce twa Sake imirwano irimbanyije hagati y'ingabo za leta FRDC n'imitwe bifatanyije bihanganye n'umutwe wa M23. N'imirwano yatumye inzira zose zavaga mu bindi bice zijya igoma zifungwa, ku buryo abaturage bakomeje kujya mu ihurizo, ari nako FDLR n'abambari bayo batsindwa umunsi ku wundi. Ho yavuze ati ku baturage bakuwe mu byabo n'intambara ndashaka kubabwira ko igihugu kitabibagiwe. Perezida wa Repubulika ntabwo yabibagiwe, turabatekereza, bari mu nshingano zacu zibanze. Tshisekedi yavuze ko n'ikimenyimenyi leta iherutse kwemeza miliyari y'amafaranga ya Congo agamije kubafasha. Yavuze ko ikibanze ari uko basubira mu byabo, nubwo uyu munsi bikigoranye kuko ibice byabo birimo intambara. Yavuze ko ikigambiriwe muri Congo ari amahoro arambye, ari nayo mpamvu hashowe miliyari nyinshi z'amadolari mu kubaka igisirikare gishobora kubigiramo uruhare. Ati ntabwo birarangira, turacyakomeza. Ati kandi tugomba kugira igisirikare gikomeye kigomba guca intege abantu nka Paul Kagame uyu munsi bikababuza kuza gukinira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati iyo ni inshingano ya mbere. Ati niyo mpamvu ari ingenzi gufata igihe cyangombwa. Yakomoje kandi ko u Rwanda rwakijijwe n'amabuye y'agaciro y'igihugu cye. Tshisekedi yavuze ko ari ngombwa ko mu gihugu cye abaturage baganira bakava mu bintu byose by'amacakubiri, kuko ngo ari byo u Rwanda ruheraho rwiba amabuye y'agaciro. Ati niyo mpamvu ubwumvikane buke hagati y'amoko butuma u Rwanda rubona urwitwazo rwo guhungabanya Congo, rugakomeza kwiba umutungo kamere wacu, kuko niyo gahunda u Rwanda uyu munsi niyo gahunda. Ati u Rwanda uyu munsi rwubatswe n'umutungo wacu, nta soni zo kubivuga, ni ukuri. Rwubatswe n'umutungo wibwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tshisekedi we rero yavuze ko wazalendo ari intwari. Ati wazalendo ni abarwanyi b'intwari mu buryo budashidikanwaho igihugu kidashobora kwibagirwa, kuko abo bantu bafashe intwaro kugira ngo barwanye abantu baduteye. Muri make rero wazalendo ni abantu bo guha icyubahiro. Ati gusa ikibabaje nuko kimwe no mu zindi nzego zose usanga harimo abantu bafite umutima mubi bagibwa mu matwi, hanyuma bakagaragaza ko intego ya wazalendo ari ukwica abaturage. Ntabwo ari byo, bagamije kurinda igihugu cyabo kandi bafite inshingano, kandi ndabashyigikiye. Tshisekedi yongeye gusabira u Rwanda ibihano. Tshisekedi yavuze ko yabwiye abantu bose baganira ku kibazo cy'umutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru ko Congo izanyurwa ari uko u Rwanda rufatiwe ibihano. Ati ni nk'uko ibyo Uburusiya bwakoze, bwahawe ibihano bitagira ingano. Yavuze ko akanama k'umutekano ka ONU kagomba gufatira ibihano u Rwanda nk'uko byagenze ku Burusiya.
ati kubera iki mu buryo bumeze kimwe n'ibyabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine, kubera iki kuri twe nta gihano na kimwe. Tshisekedi kandi yanavuze ku masezerano ya bihugu by'i Burayi n'u Rwanda. Tshisekedi yongeye kugaruka ku masezerano u Rwanda ruherutse gusinya na komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi agamije guteza imbere urwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Avuga ko igihugu cye cyayamaganye kivuye inyuma. Ati tugerageza kuganira nabo tukababwira tuti muze muganire na nyir'umutungo aho kuganira n'umujura, kuko ubundi ni ibintu byamaganwa. Iyo uguze ikintu cyibwe nawe uba uri umujura. Umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ndatekereza ko udashobora gukina uwo mukino. Ati nahuye na bambasaderi bo mu bihugu byo muri EU hano mbaha ubutumwa ndababwira ntitwakoze ibishoboka byose ngo twitambike ari amasezerano kandi igihugu cyacu ntigishyigikiye ibiri kuba. Yavuze ko igihugu cye kitazahagararira aho, ahubwo ko kizakoresha inzira za diplomasi n'iz'ubutabera kugira ngo ayo masezerano yasinwe aseswe. Yavuze ko ibyo EU iri gukora ari ugushyigikira umujura kandi ko bibangamye mu karere. Yagarutse ku kuba muri mwaka 2013 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarateshejwe agaciro. Tshisekedi rero yavuze ko amasezerano yasinwe muri Uganda mu mwaka 2013 ku kibazo cya M23 atesha agaciro igihugu cye, bityo adashaka ko ibintu nk'ibyo byazongera kubaho ukundi. Ni amasezerano yasinwe ku itariki 12 Ukuboza mu mwaka 2013 yari agamije guhagarika intambara yari imaze iminsi mu burasirazuba bwa Congo. Mu ngingo zari ziyarimo harimo ko M23 igomba kuba umutwe wa politike aho kuba uwa gisirikare. Abarwanyi bawo bagahabwa imbabazi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma bagashyirwa mu ngabo z'igihugu, hakabaho gahunda y'ubwiyunge mu gihugu ndetse n'ibindi. Ati sinzi niba mwarabonye hari amasezerano yasinwe mu mwaka wa 2013 i Kampala hamwe na M23. Ati ni igisebo. Ati nicyo ndi kuvuga. Ati M23 ni ikintu kiri mu kirere, bafasha abantu b'abanyekongo batazi byari byo, babashyira imbere barababwira bati muvuge ilingara, babaha n'amazina y'abanyekongo kugira ngo bavuge ngo urabona ni bagenzi banyu, ariko ikiri inyuma n'u Rwanda ni RDF. Yavuze ko adashobora kugirana ibiganiro na bito na M23 ndetse ko yanabibwiye umuhuza muri iki kibazo ari we perezida wa Angola. Ati M23 ntabwo ari abanyekongo. Yavuze ko ibyuko yaba yaratumiye M23 ikajya ikinshasa muri 2019 mu biganiro atari ukuri, ahubwo ko ngo minisitiri w'umutekano ari we wazanye icyo gitekerezo kandi ko ubwo yakimenyaga yahise acyamagana. Tshisekedi kandi yabajijwe ku magambo yavuze yo gutera u Rwanda. Ubwo yiyamamazaga, Tshisekedi yavuze ko natorwa azakoranya inteko ishinga amategeko akayisaba uburenganzira kugira ngo atere u Rwanda, akureho ubutegetsi bwarwo ngo kuko bubangamiye igihugu cye. Ati uko ibintu bihagaze ubu ngubu nababwira ko nkurikirana ibiri kuba, ntabwo binyemerera gushyira mu bikorwa ibyo navuze, atari uko ntabishoboye cyangwa se ntabishaka, ati ahubwo kuko gusa hari gahunda zerekana ko gukurikira inzira y'amahoro ari imyitwarire irimo ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Ubu urugero hari gahunda y'ubuhuza ya Perezida Joao Lorenzo, nanababwira ko kuwa kabiri utaha nzaba uwa mbere ujya kumureba mbere yuko anakira perezida w'u Rwanda. Hari gahunda za perezida w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Salva Kiir, hari n'ibikorwa birangajwe imbere na Amerika. Yakomeje agira ati ntabwo
iteka izo ngufu ziba zishyirwamo zigaragara ariko zifite ingufu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nge icyo nshyira imbere ni amahoro, nshaka amahoro arambye ku gihugu cyanjye n'abaturage banjye. Ku bw'ibyo nshobora kwirengagiza ibindimo kuko nshaka guha amahirwe amahoro. Yanavuze ko biramutse bibaye ngombwa ko hitabazwa intambara kugira ngo amahoro aboneke, yiteguye urwo rugamba n'ejo. Ati ibyo nta kibazo kibirimo. Yanagarutse kandi anavuga kuri Ruvumbu wahoze mu ikipe ya Rayon Sport. Ruvumbu wakiniraga Rayon Sport yatandukanye nayo nyuma y'uko yatsinze igitego, ariko mu kukishimira agapfuka ku munwa ajya kwifotoza imbere y'abanyamakuru bari ku kibuga. Uku gupfuka ku munwa ni igikorwa cya politike kimaze iminsi gikorwa n'abanyekongo hirya no hino mu rwego rwo kuyobya uburari ku bwicanyi nyakuri buri gukorerwa abavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye. Bivuga ko Ruvumbu yari yemerewe indonke kugira ngo akore icyo gikorwa. Yaje guhanwa amezi 6 adakina, bituma Rayon Sport itandukana nawe. Tshisekedi yavuze ko ibyakozwe na Ruvumbu ari ubutwari. Ubwo yasubiraga i Kinshasa yakiriwe na Minisitiri wa Siporo n'Imyidagaduro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yitwa François Claude Kaburo Mwana Kaburo, ku kibuga cy'indege cya Njiri. Ati nashakaga kumwakira mbere y'uko njya i Addis Abeba ariko ntabwo byakunze. Ati narabikurikiranye ubwo yazaga. Minisitiri wa Siporo ari ku kibuga cy'indege yarampamagaye, naramuvugishije ndamushimira, musezeranya ko nzamwakira nkamuha icyubahiro mu izina ry'igihugu. Ibyo arabizi. Nahamagaye perezida wa AS Vita Club, inshuti yanjye Amadou Diaby, umuvandimwe wanjye, ndamubwira nti Perezida, ntabwo nshaka gutekereza. Niba bisaba ko nishyura ndishyura, niba bisaba ko igihugu cyishyura nta kibazo, ariko uwo musore wabaye umusirikare w'agaciro w'igihugu ukwiriye kumwakira muri AS Vita Club. Ntabwo nzi niba umubare w'abakinnyi bawe wuzuye cyangwa se utuzuye, ariko ugomba kumufasha. Arambwira ati Perezida, Ruvumbu yahoze muri AS Vita Club kandi namaze gufata umwanzuro ko nzamufata. Muri make ibijyanye no kuba yabona akazi nta kibazo afite cy'akazi. Tshisekedi yavuze ko mu minsi ya vuba azakira Ruvumbu akamuha ishimwe rimugenewe mu izina ry'igihugu. Ni Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo